Godine 1389. na Kosovu polju Osmani su potukli vojsku srpskog despota Lazara. Bez naročitog značaja za Tursko carstvo, ova osmanska pobjeda nad Srbima jedan je od sudbinskih događaja koji je obilježio historiju bosanskih muslimana, Bošnjaka. Srbi su izgubili mnogo bitaka i ratova, ali ovaj poraz nikad nisu zaboravili niti oprostili. U svojoj usmenoj poeziji, koju čitaju umjesto svetih knjiga, oni su boj na Kosovu pretvorili u svoju pobjedu, svoj kukavičluk u svoje junaštvo. Za taj poraz oni se stoljećima svete Bošnjacima, Albancima i svim muslimanima na Balkanu. Žele im uništiti njihove domovine, Bosnu i Hercegovinu i Sandžak. Poriču im nacionalni i vjerski identitet. Nazivaju ih Turcima, poručuju im da sele u Aziju. Poručuju im da se moraju vratiti u veru pradedovsku ili ih grle toliko jako da bi ih mogli ugušiti. Mrze ih jer im oni ne mogu dati svoju posebnost. Osmansko carstvo u vrijeme svog najvećeg uspona posijalo je sjeme njezine tragedije. Pomičući granice na zapad, mnoga tradicionalno katolička područja zapadne i sjeverozapadne Bosne i Hrvatske u 17. stoljeću Osmani naseljavaju pravoslavnim stanovništvom. Pravoslavci uglavnom žive izvan urbanih gradskih cjelina. S početkom 19. stoljeća Srbi pokreću svoju prvu bunu pod vodstvom Karađorđa Petrovića, vožda iz Crne Gore. Godine 1807. razulareni ustanici ulaze u Beograd, dotle tipični orijentalni grad sa preko 100 džamija, sa mnoštvom sokaka, česama, hamama i imareta. Za 20.000 muslimana u beogradskom pašaluku nastupili su crni dani. Samo manji broj ih je preživio tako što su se proglasili ciganima. Žive i danas u Srbiji, s muslimanskim imenima. Ne znaju ni jednu romsku riječ. Vremenskim trajanjem prvi srpski ustanak poklapa se sa periodom dominacije Francuske i formiranja sasvim novih vojno-političkih utjecaja u Evropi toga vremena. Iako u istoriji kao postulat stoji da je prvi srpski ustanak izbio spontano, danas činjenice iz tog vremena govore i nešto drugo. Budući da se Otomansko carstvo počelo urušavati od polovine 18. vijeka, pripreme prvog srpskog ustanka sežu u posljednje njegove godine. Na ruku je donekle Srbima išlo jačanje Francuske, rusko-turski ratovi, djelomični utjecaj i snaga tadašnje Austrije. Rusija je u kasnijoj fazi, kako se ustanak rasplamsavao, ona je naravno pružala maksimalnu podršku ustanku, čak i vojničku podršku ustanku. Više se nije priznavala ni vlast sultana. Crkve i manastiri pretvoreni su u legla mržnje i zla, u svetilišta ljudskih grijehova i zločina. Idu umom pomućenim, u zločine tonu dublje i u tami svoje mržnje pred oltarom pale zublje, pa u ruci zubljom istom pale sela i džamije, jer ne žele više imati prijatelje i komšije. Hati šerifom iz 1830. godine turska i srpska vlast su se dogovorile da se svi muslimani moraju iseliti iz Srbije u roku od 5 godina. U Beogradu je sredinom 19. stoljeća ostala samo jedna Bajrakli džamija sa džematom od samo 30 muslimana. A u Crnoj Gori vodi se istraga poturica, ubijanje, pokrštavanje i progon Ilira i Slavena koji su primili islam. Najveći pjesnik Srba i Crnogoraca, vladika Petar II. Petrović Njegoš sa Cetinja, u svom spjevu Gorski vijenac, opjevao je istragu poturica. Uz epske pjesme o boju na Kosovu, svaku srpsku i crnogorsko dijete ovaj spjev od 1848. godine do danas recitira kao sveto štivo. Odža riče na ravnom Cetinju, zaudara zemlja Muhamedom.
Ministar unutrašnjih poslova srbijanske vlade Ilija Garašanin 1844. godine u spisu nazvanom Načrtanije strateški oblikuje velikosrpsku politiku na Balkanu po kojoj se Bosna mora raskomadati i pripojiti Srbiji. Ovaj tajni spis postao je politička Biblija Srba. U Bosni raste zrno tragedije. Pod utjecajem nacionalnih i političkih ideja panslavizma, njezino pravoslavno stanovništvo prvi put se 1860. godine zvanično imenuje i organizira kao Srbi, a bosanski katolici kao Hrvati. Srbi Bosnu žele pripojiti Kneževini Srbiji, a Hrvati Austro-Ugarskoj i hrvatskom narodu. Turska je nemoćna. Ni s kim se historija nije poigrala kao sa nama. Stali smo na pola puta, zabezeknuti. Ne možemo više nikud. Otrgnuti smo, a nismo prihvaćeni. Kao rukavac što ga je bujica odvojila od majke rijeke. I nema više toka ni ušća. Suviše malehan da bude jezero. Suviše velik da ga zemlja upije. Nesreća je što smo zavoljeli ovu svoju mrtvaju i nećemo iz nje. Nacionalne historije se nejednako shvaća na svim njenim prostorima. Za Bošnjake to je historija Bosne i Hercegovine, za Srbe i Hrvate usto je to historija Srbije, odnosno historija Hrvatske. Svi smo podjednako krivi. Svaki narod je pisao istoriju u svoju korist. Zato se možda i stvarate neka mržnja. Pa to jeste, zato je ta podjela i sve ovo što je. Zato mi živimo u Bosni, a vamo više budemo Srbi. Every nationality has his own book. Because they cannot agree about history. What was true was not true. What happened was not happened. In every part of the history. So the truths are different? Different truth. It's not possible, but that's how it is. Naš nastavnik kad zatvori vrata od učionice, praktično može, ako želi zloupotrijebiti neke stvari, može raditi šta god hoće. Dakle, mi nemamo ministarstva obrazovanja na nivou države. Ali imamo i svoju nacionalnu povijest, odnosno hrvatsku povijest. Mi radimo hrvatsku povijest, na primjer neke kraljeve, ne znam, Hrvati u Bosni su, odnosno Hrvati koji već ovdje žive stoljećima, dok su Bošnjaci za vrijeme Osmanskog carstva, kako su prešli na islam, tako su ostali Bošnjaci. Nadate se da će normalno krenuti svojim tokom kao što je prije bilo. Why we have to be one? We are not one. We are different nation. What's wrong with that? Everybody trying to erase the differences. That's not good. We have war about these differences. We don't have war now, but differences are something good. We are afraid about the others. What will they do to us? What will we be when the school became one? What will our children learn in the future? Historija je sigurno učiteljica života, ali ja imam običaj reći, nekada nam znaju učiteljicu silovati. Moramo se svi založiti da tražimo zajedničke stvari koje imamo. Istina je najčešće samo jedna. Do nje moramo doći prije ili kasnije. Ministar unutrašnjih poslova srbijanske vlade Ilija Garašanin 1844. godine u spisu nazvanom Načrtanije strateški oblikuje velikosrpsku politiku na Balkanu po kojoj se Bosna mora raskomadati i pripojiti Srbiji. Ovaj tajni spis postao je politička Biblija Srba. U Bosni raste zrno tragedije. Pod utjecajem nacionalnih i političkih ideja panslavizma, njezino pravoslavno stanovništvo prvi put se 1860. godine zvanično imenuje i organizira kao Srbi, a bosanski katolici kao Hrvati. Srbi Bosnu žele pripojiti Kneževini Srbiji, a Hrvati Austro-Ugarskoj i hrvatskom narodu.